ole poltlak kha December ni khat kan lo thleng tareng mai tunruma hian thu toite tual chung news le international news te kan han ngai thlale don ani Chief Minister Lalduhoma chuan Longlai Chan Mari Recreation Center International Chin Christian Youth Conference in khom pui voi ni na aman pui ani kha zo na thlak te inkar in mu thiam lo na om thin chu poi ati thu le in pum khat a hun to thu a soi Lalduhoma chuan ICCYC in khom pui thu pui we are one ti chu apoi mo thu soin min thla tu kan pi le pu te khan Mizoram le a che vel lo in lal nei in tlang dang danga khosa thin ma se in pum khat na thata kan nei lusai chin le kuki ti hi namdang in min phua sak mai ania chul khat chuak kan ni na awanga in pum khat na lam hoi tur kan ni la ya ule naukara in mu thiam lo na om thin hi apoya in pum khat na lam hoi atul to takzet ati kumsang khazakwa somriat pariata zori unification organization dinani thule champhaya World Zomi Conference masabera zo na thlak zong te ming in trom turin zo ti thlan aloni to thu Chief Minister chuan soibok Chief Minister Lalduhoma chuan rei tak chung tlang dang danga om hrang lo ni to awanga mi hrang le namdang anga in en na om thin hi sim ma hun to a in pum khat le tur thei top chua tul ati Mizoram Myanmar Manipur le Bangladesh atanga zo na thlak ral tlan tam tak anom mek thu soin Lalduhoma chuan Sarkar ang point thei to pin ral tlan te hi chom dol mek an nia hei hian politics lama in pum khat na thui tak a hril ko ran ang zong po in pum khat na apoimo ati tun na ya ko ran pariat ten thok ho tura Council of Churches in Mizoram din ani chulom ati thu hasaitel bok heti lai hian ICC prosecutor in Aung Hlaing man na thu pek chu an dua International Criminal Court ICC Chief Prosecutor chuan Myanmar sipai hruai tu Aung Hlaing chu Rohingya Muslim te laka rong taka ache ta wangin man na thu pek chu an du thu an soi Karim Khan chuan Aung Hlaing Rohingya te tidu da a lo thei lo wanga then Bangladesh an tlan chet chana pu na thatok tak an nei ti asoya kumsang ni som pasari khan Rohingya sangte lin Myanmar an chua sada UN chuan Burmese sipai ten an suat hlo awanga tlan chian in an soi Myanmar sarkar ero chuan hei hi pha in an bitum te chu Rohingya helpol chau an ni jok thu an soi ve thunga Rohingya te hi Rohingya hel havin Myanmar police post somthum chuang an bei nu lok kumsang ni som pasari khan bei tran an ni sipai ten an khwa an hal saka an in le lo an ti chiat saka civil mi te bein an that bok ni in an soi damdoi in lama tran pui tu pol Medicines Sans Frontiers MSF chuan thakhat chung emolek tharum thona thlenga no pangkum nga hnuai lam mi zasari somthum vel telin Rohingya sangruk zasari chuang tha an ni man ni in an soi Amnesty International chuan Myanmar sipai te hian Rohingya meichhia le meichhanau pang te chu an soi sa a an pong sual bok ni in an soya Rohingya te torna hi khovel point angai venin alak nat pui hle a chiang zo ka thil hriat du na omma se tam tak chu fin fia thei ani lova heti laya Burmese hroi tu Aung San Suu Kyi ipo khan general te chet dan apuan du lo wangin soisela kai do pha hiala ni kha Myanmar hi ICC a tel ve tur ming ziak ve lo ania sipai ho tu sang laka thu boi siam hi thil thei po ani chi ri lovani heti lai hian ICC prosecutor then khat chuan poi khoina abikin Bangladesh atlan chiat ngai phana thleng hi thu boi siam sak theina ani ti an soya Dhaka hi ICC pom tu zinga an telani kumnga zet an chui nuwa chief prosecutor chuan fin fia na thatok tak an nei to a Aung Hlaing laka international arrest warrant chua hi aphut ta ti asoi ICC judge pathum thutna panel chuan prosecutor ngen na hi an ngai tu adona mi hring dikna chan vo hum hal tu pol te chuan Aung Hlaing manduna ta chu lom an ti thu an soya lom na ni ani ti hial po an Myanmar hi tuna hian tol chunga an in do meka an lein be renga Aung Hlaing kai hruai sipai sarkar hi abet zoka an latang mekani Aung Hlaing hi kumsang hele som hi pakhatami pui thlan Aung San Suu Kyi kai hruai sarkar pe thatu kha ani rampona azin chuak lo hle a
hei wang hian man na tur thu pek hi chua po ni se dahaka ko ta adin mayero arin om lovani heti la hian kan hriat to angin Israel le Hezbollah te chuan inkahhai na an nei chhota a inkahhai bawhchhia po anin puton mek ani Israel sipai te chuan Lebanon helpol Hezbollah ne na inkahhai an puan hnuwa anin remna siam chu Hezbollah helpol hian an bawhchhia ni in Israel chuan a pu a hei wang hian Lebanon chhim lama Hezbollah mun chu Israel chuan mun then khatan be Hezbollah hian inkahhai puan hnuwa Lebanon chhim lama rocket an da na hmuna ma an lak chhun zom zel ti Israel lam hian an hmu chuak tian soya hei wang hian inkahhai puan ni hni na khan indo thlona hmangin heng hmun ma te hi Israel khan an be ani Israel be puithlak na awang khan thi le hliam an om le om lo ero soilan na ni lova inrem na an siam bawhchhia tani chuan ma an la zui ve ngal zel don ti an soibok thlasom pali zat an inkah hnuwa Israel le Hezbollah hian puan to angin thole ni zan khan US le France rotna angin inkahhai puang tura inrem na hi an siama nilai ni zing dar libor vela tang khan man zui ngalani inrem na an siama hian Lebanon chhimlama tanga Hezbollah te chu in sa seng turan ni a an aya Lebanon sipai te chu da turan ni Israel sipai te po ni somruk chhungin ata tola in hnuk dok tura ngai an ni boka heti la hian Lebanon chhimlama Hezbollah mi le sa engemaw zat chu motor hmangin an thlenbel ni in Israel sipai thu chhuah chuan a soibok heti la hian kan puan fo tak ang khan Israel chuan Syria lam hi an la beile a Israel chuan Syria hmun ma te an beile tuna Israel le Hamas Israel le Hezbollah in bei ma tang to in Israel chuan Syria helpol hmun te hi an lo bei fo to a chan ber chu heng helpol Hezbollah emo Hamas po ni se Iran atanga ral thuam tollu Syria stock te hi Israel chuan an kap che thina ni chutiang chuan bei puithlak na Israel fighter jet te chuan an kalpui le a Syrian military site a be puithlak na lian tak an kalpuya helai hmun hi Hezbollah ral thuam thu ruk na le da thatna hmun lian tak ani Israeli Air Force fighter jet te chuan Syrian military infrastructure Syria le Lebanon ram riami chu nimin khan an beya IDF te soidanin helai hmun hi Hezbollah ten ral thuam an transfer na hmun an tes na le an da thatna hmun ni in an soibok IDF thu chu atarlan ani danin heng ral thuam thahnem takte hi inkahhai den chena Lebanon na Hezbollah ta na thon lu tur ni in an soya chu Israel chuan dan bawhchhiat na lian tak tur ani inkahhai la ya Israel mi pui laka be puithlak na lian tak Hezbollah ten an kalpui theina turin helai hmun atang hian ral thuam thon lu tumania chulai hmun chu Israel chuan an bei thu an soyani Russia Ukraine indo na lama po thu thar puan tur engemaw zata oma ama ero chu tukin lama hian kan puang don lova video dot lia thu thar zo kim chang zo kin ngai thlak kan tum don nia ni man nuam vek ule